Gospodine Karamarko, je li vaš povratak u stranku regularan? Da, regularan 100%, provjerio sam nekoliko puta. Jeste, za svaki slučaj. Šta misliš da sam nešto ilegalno? Pa ne znam, znate i sami ovo, danas je to aktualno, tko se može vratiti, tko ne može, tko je izbačen, tko nije izbačen. Dobro, vi ste obrazložili u prvom dijelu emisije, naravno, kako ste, što bi vas trebalo razlikovati onda od ostalih kandidata, ako ne govorite ni protiv njih, ni ste prijatelji. Da, naravno, zašto što bi sebe onda, evo, izdvojili, vjerojatno smo dijelom i odgovorili, naravno, u ovih... Da. Mi se u puno toga, naravno, slažemo se u kvalifikaciji stanja u stranci, slažemo se da treba demokratizirati stranku, slažemo se da što treba mijenjati u stranci. Svaki od mojih kolega vjerujem ima nekakav svoj program i tako dalje. Međutim, razlikujemo se onom što donosimo na stol, rekao bih, sa onim što smo do sada radili za Hrvatsku. Na tome, evo, ja mislim da sam tu u prednosti s obzirom da sam od 89. Neću spominjati 82. od 89. u svim bitnim situacijama za ovu zemlju. Evo da sam odradio i tu policiju na jedan, rekao bih, korektan način, eto, i tako prošao i rad, da sam ostao, recimo, moram priznati, to je moja boljka, vjeran toj policijskoj populaciji. Tako da, evo, uglavnom da sad tu ne dužim, donosimo različite, rekao bih, pakete na stol, a naši članovi će vidjeti šta je to. Da, kako i osobnost, je li tako? Osobnost. Ovako, vi ste rekli da nema potrebe za sučeljavanjem kandidata na javnim televizijama, mislim u javnosti, ne samo dakle na televizijama, jer ne želite raditi predstavu za SDP, otprilike je tako. Međutim, ovih dana nam doista iz HDZ-a dolaze stalno neke afere, aferice, pa je to dobra predstava za one koji ne vole HDZ. Da, nažalost, vi ste u pravu. Ja sam smatrao da ovo nisu predsjednički izbori, ovo nisu parlamentarni izbori, ovo su izbori za predsjednika jedne stranke. Smatrao sam da takvi izbori trebaju biti realizirani unutar zidina te stranke, pred članstvom, i da ta sučeljavanja, ako jest neka potrebna forma, su trebala biti realizirana pred članovima, ne pred sveukupnom javnošću. Smatram da taj takozvani prljavi veš, imaju ga u svim strankama, možda više čak nego mi, samo što smo mi sad pod lupom javnosti, pa sve što se kod nas dogodi potencira se na entu potenciju. Smatrao sam da ne trebamo ići sa prljavim vešom, ne moramo ići sa nekakvim našim obračunima u javnost. U konačnici to je zbog digniteta stranke, zbog digniteta svakog od nas kao pojedinaca, ali zbog digniteta sadašnje predsjednice. Ona je predsjednik stranke. Mi trebamo sačuvati njezin dignitet. Mi njoj trebamo reći, ja mogu iskreno reći šta mislim da ne valja u njezinom radu i zbog čega ju želim pobijediti 25. Ali mi moramo sačuvati dignitet svih osoba koje su sada u toj sferi, dakle, oko izbora. No, bojite li se izbornog inženjeringa? I o tome se često priča. Da. HDZ ima i tu, nažalost, eto, možda nekakva iskustva koja nisu baš popularna i koja su se nekako i pokazala da nisu samo bila medijska nagađanja. Osim toga, mnogi će reći da uz gospođu Kosor stoji gospodin Šeks koji je poprilično stranački, politički, ajde da tako kažem, iskusan i onako... To što je iskusan ne znači da će zloupotrijebiti svoje iskustvo, jel? Pa nisam ni mislila da će me zloupotrijebiti. Nažalost, evo, moram priznati vama da ste tu pravo kad govorite da je bilo negativnih iskustava. Inženjering, da, već je i bilo pokušaja i on se možda i događa u jednom dijelu. Međutim, morate znati da su oči i stranačke javnosti i stranke i opće javnosti usmjerene prema onom što se događa u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Mi ćemo pripremiti neke obrambene mehanizme, mi kandidati, pogotovo u ovom dijelu, rekao mi neki dan prijatelj, kaže, ne pobjeđuje najbolje, nego pobjeđuje onaj koji broji glasova. Jel? Naravno da to ovaj put nećemo dopustiti da bude tako. Bi nekako bilo lakše da recimo cijelo stranačko tijelo ima mogućnost biranja glasovanja? Pa ja bih volio da bude tako.
To je ono o čemu mi pričamo i to treba vidjeti kako realizirati u nekim budućim izborima, ali mislim da bi to bilo dobro. Da. S obzirom da nam doista emisija brzo prolazi, idemo prema kraju emisije, ne bih nikako htjela završiti da se ne osvrnemo na ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Iako ste vi to spominjali kad ste govorili o novoj hrvatskoj neovisnosti, ali gdje sutra vidite evo Hrvatsku kao nekako, bez obzira na sve, uvijek se ima osjećaj da su svugdje veliki glavni, pa tako i u Europskoj uniji. Pa, Hrvatska dobiva s ulaskom u Europsku uniju, da ne spominjem sad i fondove, da ne spominjem projekte, investicije i tako dalje. Međutim, Hrvatska u Europsku uniju mora ući samosvjesna. Dakle, ovo što smo malo prije rekli, ako uđemo čvrsti, ako uđemo sa spoznajom šta jesmo i šta imamo, i ako ono što imamo mi kapitaliziramo, onda je to čisti dobitak. Ono što je meni posebno značajno, da Hrvatska ulaskom u Europsku uniju postaje dio zajednice najbogatijih država na svijetu, ima šta ponuditi, postaje, rekao bih, obogaćenje, mi možemo postati Kalifornija Europe. Mene posebno veseli što zapravo napuštamo ovaj geostrateški prostor u koji su nas prije trpali ovako turbulentnih zbivanja. To je taj prostor koji neki nazivaju Balkanom, iako se ja nikad nisam smatrao Balkancom, niti sam dopuštao da za Hrvatsku govore da je Balkan, ali mi definitivno napuštamo taj geostrateški prostor koji je bremenit problemima, lošim odnosima, rekao bih vrlo čestim obračunima, ratovima i tako dalje. Mislim da je to veliki, veliki dobitak koji ćemo tek dalekosežnije moći osjetiti na najbolji mogući način. Upravo ste se vratili iz Njemačke, susreli ste se s našim iseljenicima. Kakve dojmove nosite? Kakva su tamo raspoloženja i po pitanju naravno vašeg stranačkog tijela, ali svakako i naših ljudi koji tamo žive u kontekstu Hrvatske sutra u Europskoj uniji? Oni se prvo vesele što ulazimo u Europsku uniju, zašto oni već žive u Europskoj uniji, oni imaju to iskustvo i to njihovo iskustvo će nam svakako trebati. Naši Hrvati u dijaspori su Hrvati jednog iskrenog, nepatvorenog, autentičnog domoljublja. I to ono što ja jako cijenim. Ono što ćemo raditi nakon 25. to je sigurno da ćemo se vratiti na ono iskonsko, dakle potrebu sjedinjavanja iseljene i domovinske Hrvatske. Ta sinergija nas je dovela do države. I mi moramo tu sinergiju opet aktivirati, vratiti te ljude, ukazati im povjerenje, biti sa njima u momentu kad ulazimo u Europsku uniju, u momentu kad se borimo za kvalitetu života u ovoj zemlji i u momentu kad se želimo vratiti onim temeljnim vrijednostima o kojima ja pričam. Ja kad spominjem temeljne vrijednosti, ne govorim da se moramo vratiti unazad. Ne, nadam se da ne, jel? Ali što kažem, u onom sigurno, smislu. Ali moramo imati ime i prezime. Čak i povijesno, ideološko, politički ispisano ime i prezime. Koje je to ime i prezime? Da li su to ideološke vrijednosti socijalizma? Da li je to Kumres? Da li je to Josip Broz Tito? Da li su to Nesvrstani? Ne. Da ne spominjem opet sad doktora Tuđmana. Da. Već sam htjela primijetiti kako često mi ruke sklapate u ovu poznatu pozu, a to je slučajno, vjerojatno. Ne znam zašto pozvali stolac takav, dobro. Da drugi stolac možda bi ovako ruke bili. Dobro, moramo malo barem na kraju malo i razbiti ove ozbiljne. A šta znači ovo položaj, mislim, htjeli ste nešto reći? Ne, ovo je malo asocijacija, nije na doktora Tuđmana. Ma ne, nego stolac je tako. A hvala što ste mi usporedili s tim, to mi je čast. To mi je čast, da. To je meni bilo ovako tijekom emisije. Ja sam jako ponosan. Dobro, gospodin Karamarko, ali evo imamo još možda 5 minuta, ako se ne varam, do kraja emisije. Vrijeme stvarno brzo prolazi. Uglavnom smo se bavili nekako vama i HDZ-om, nismo izlazili izvan tih okvira, no ipak vi ste saborski zastupnik, oporba ste. Dosta su velike kritike da zapravo sadašnja vlada i nema baš neku oporbu, kao da se više bavite sami sobom s obzirom na sve ovo što vam se događa. Nažalost, ne samo vi osobno, nažalost ste opet u pravu. Dakle, bavimo se sami sobom. Vlada nema pravu oporbu, ali to za sada nije preveliki problem. Iako se naravno kolege i svi mi u Saboru i trude i bore se i reagiraju.
Naravno da će ta jedna, rekao bih, konfuzija koja je nastala u Hrvatskoj demokratskoj zajednici do 20. svibnja biti raščišćena. Nakon toga ova vlada koja je slabo počela, slabo krenula, da budem jako iskren, a koji želim uspjeh, jer je to vlada moje zemlje, nažalost, volio bih da me ne razočarujem, ali mislim da hoće nakon 20. svibnja, nakon konsolidacije Hrvatske demokratske zajednice, imat će i tekako posla. Moramo se ovo pitati kako očekujete da Sabor, dakle da sada vladajući u Saboru usvoje neke amandmane koje možda predlaže oporba, ako je to isto bio tako rijedak slučaj da je HDZ nešto usvojio. Dobro, ja mislim da je tu pitanje, rekao bih, i zdrave pameti i poštenja. Dakle, sve ono što je dobro, a nuditi neko ko nije tvoj politički istomišljenik, a dobro je i može koristiti državi i zemlji, treba se prihvatiti. Prema tome i tu se treba mijenjati sigurno da gospoda koja su trenutno na vlasti, kažem trenutno, morali bi akceptirati malo, morali bi razmišljati i biti malo prizemni. Da, tako bi svakako trebalo biti, bez obzira koja je opcija u pitanju. Dobro, ostalo je još do 20. svibnja, ne možete u ove službene prostorije, hoćete li poslije 5. svibnja, ako se ne varam, tada je dozvoljeno, hoćete li ući, kako, na koji način, kako ćete još svoju ovu kampanju javnosti predstaviti? Kako mislite da ćemo ući? Ući ćemo, nećemo isto obijati. Pa kao poslije 5. svibnja možete službeno biti dakle svoju promidžbu koristiti, dakle svaku promidžbe koristiti službeno. Ja se nadam da će tajništvo napokon početi služiti i biti u funkciji svim kandidatima u tom momentu, da ćemo napraviti neki raspored nastupanja pred našim ljudima, pred izaslanicima, pred županijskim, gradskim ili kako već odborima, kako se dogovorimo i odlučimo. Mene je ova odredba o nemogućnosti korištenja prostorija posebno bila pogodila, dakle ja sam među osnivačima ove zagrebačke organizacije i da ne mogu naprosto tamo organizirati niti jedan sastanak u Gunduliću, to je doista smiješno, ali evo. A dobro, pisali ste pismo neko, je li tako? Pisao sam pismo, šta je tu je, mi smo se... Pišete pismo da više zajedno nismo. Ne, nije to. Pisao sam pismo u dobroj namjeri, ajmo relaksirati ove izbore. Dakle, moja nakana je bila da poručim i protukandidatima i gospođi Kosor da relaksiramo sve to skupa, da spustimo tenzije. Pa ja da sam bio na mjestu predsjednice, ja bi možda sjeo sa svakim kandidatom na nekoj presici, pa ja nešto rekao i predstavio, da se vidi da smo civilizirana, da smo pristojna stranka. Što zapravo jesmo. Ne smijemo se dopustiti izljev emocija, ne smijemo dopustiti spontane reakcije koje znaju nekad biti, neću reći, mogu biti i nelijepe, da ne kažem ružne. Evo, na tome sam malo inzistirao, malo više te neke pristojnosti, ali dobro, hvala Bogu, evo, šta je tu? Da. Na samom smo kraju emisije. Vama neku rečenicu, jesmo li nešto zaboravili što možda mislite da bi još trebalo reći, kako vašim stranačkim kolegama, tako svim našim gledateljima koji ne moraju i nadam se da nisu samo članovi HDZ-a, jer evo ova emisija bi trebala doista biti ipak nešto šire od uskostranačkog. Slažem se, ali evo, ja bih se obratio i članovima Hrvatske demokratske zajednice. I evo, pozvao ih na mobilnost, pozvao ih na optimizam u konačnici. Mi ćemo uskoro vratiti samopoštovanje, vratit ćemo dignitet toj stranci. Ako vratimo stranci, vratit ćemo i Hrvatskoj. Kao stožerna stranka sigurno da o onom što ćemo mi biti ovisi, dakle, hrvatska politička scena, a tako ovisi ono sve što će se zbivati u sljedećem periodu. Naravno, sljedeći izbori su sigurno naši. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor, želim vam puno uspjeha u daljem radu. Molim. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti, novi gosti i nova potpuno drukčija tema na programu vaše i naše emisije točno za tjedan dana u isto vrijeme. Budite i tada s nama. Hvala vam lijepa i doviđenja.